Uyu ni uheani wa motungata ma urigiti uria utabanirio thukuru-ini wa muthingi wa Sharps mwena wa Kayole Nairobi, kuria aikari magunikite na motungata matiganite ma urigiti ta guthimwo murimo wa kuhaica thakame, guthurimwo magego, guthomithio njira cia kubanga uciari gatagati ka mangi. Motungata maya maria maheanitwo kugerera unyitaniri wa thukuru uyu na athibitari itiganite mwena uyu ugucĩrĩirie makiri ma aikari a Nairobi aria makoretwo makiaga kwamukira motungata ma urigiti ni undu wa mugomo wa arigitani. Imekuwa kazi njema sana na washukuru sana madaktari kujitolea. Kama mimi mmoja wao, kwanza nimefurahia sana juu niko na msichana alikuwa na shida ya miguu, lakini sasa ametibiwa bure. Juu hata nilikuwa nimeapply SHA, lakini unaona ijanisaidia juu madaktari wamegoma. Mugomo wa madagitari ni twikite challenge nene muno he bururi wa Kenya, tondu ni undu muritu muno mundu athiite thibitari akora gutire ndagitari. So thirikari ni ifati kuhiukia uhoro wa madagitari as agency is a national disaster reke njuge ti undu tufati uko tukiuga ati ni twina option, tutie na option when it comes to medical. Tufagite kindu kiretwo medical camp itari na marehi tonturonire ati andu aitu ni marenda gutaithio na njira nene, na tukauga ati thirikari tutirenda ko challenge, no ni turauga ati Kenyans ni marenda maundu meri mabata muno. Marenda githomo kina uigiririki na githomo kina kuhotekeka guthomeka, na ni marenda kindu kiretwo ugima mwega wa mwiri, marenda dawa na mathibitari maria makuhota kuriha. Ndagitari Paul Wanjohi hamwe na aikari makioya mweke uyu kuria thirikari ya kaunti ya Nairobi ike mituki na guthikiriria mateta ma arigitani niguo motungata maya macokererie. Kitu cha kwanza, shughulikia madaktari kwanza. Juu madaktari ndio muhimu kwa kila kitu. Juu sasa unaona kama ingekuwa madaktari wako kazi, at least hawa watoto wangekuwa wanatibiwa. Kuna washosho bado hawana pesa, hata hawana hiyo pesa ya kulipia SHA, wangekuwa wanatibiwa. Murimu ni urareho ni maundu maria tureka, lifestyle itu, indo iria turaria, shortage tareke njuge Nairobi ni tukoretwo na issue ya shortage ya mai, moso ni rarehe kindu twitaga waterborne diseases. So thirikari ni ifati kuhiukia undu kwa maana na kumake sure andu othe ni maget treatment. Ungeigua bururi andu maragoma ni undu wa ugima mwega wa mwiri, gutire thii wa na mbere ungihotekeka, tondu ona mundu murwaru ndangihota kuruta wira. Koguo ri no njugi ati reke kiriro kia madagitari kirorwo, na nigetha madagitari aitu mahote guthii na mbere na kuruta wira. Ihinda-ini o riu Wanjohi uria nowe muikariri gite wa thukuru cia andu kiumbe cia ndini bururi-ini oritie thirikari kunanira njung'o na nyitite rũhonge-inĩ rwa githomo niguo kugia na uigananu woyani-ini wa thukuru cia senior secondary, kuona ciana nyingi irathire cukuru cia gikiro gia C1 na C2 na gutiga thukuru cia C3 itari na arutwo a kuigana. Ngiriboti Inooro TV ni njitagwo Peter Mwangi. Kuna mashida mingi za meno ambazo zina present